Nomati Mondol Congress Committee hin pen kedam tang MAC kilik aputhak awi kirui thua mai kangni Sarupathar long thoila pharo truck barmi supari kenep long Puti truck se drugs pen bang hinia tum raikom sai kheri deng kaching nang Kardom pini prime time berta ang ton pen chethanam sinang Pini paro khwa hi thialong Nomati Mondol Congress Committee atum chepater pi ponsi non het jong kedam tang MEC kiliga puthak avi kirui thua mai kangni pon Lakha Crate Rock Nomati Constituency Mondol Congress Committee hin pen chepater pi ponsi kedam tang MEC kiliga hut along tin na constituency along pen setami Congress candidate atum pen elong nata chepahai pon un edelo Bangso jok Assam along ningkan isiang bong phong sirkep sosia bangke Congress atum kirema anwansi chodeng pon loktolo Lason si Nomati constituency along setame kedam tang MEC kiliga hut abarim EM Asok Teron amithang jongjung amatsi MEC ticket chepalong dunsi Nomati constituency apaman chesong dunsi ka chepahai jiaphan bor ipondo Bonda kirem dera jok pini Nomati Mondol Congress Committee angkang Mondol Mohila Congress, Mondol Youth Congress Penchenglok along Team Congress Klembang atum chetongsi awi kirui thu amai padupon. Bangso hut aluhi sarpo aman pen EM barim Asok Teron kachetong dun along Nomati Mondol Congress amai pi Pudang Kram sapi pen danglok ke ong dun atum chetong dun. Karbilang live kelang ratun doan pini tu karbilang live game benarak jasmet pangkua hiti dak madurga mondir labang so saya pini labang so saya hedolong 16 nong Nomati Mondol Congress atum penjepuri tiponsi alang itum cuki damtang MBC election pihak alang itum review labang so amei pada puluh barim EM berak Asok Teron alang li cuki damtang MBC election alang si tudun lus tami alang itum kopai kelang lu alang itum long koi trok radin lus tami alang itum Congress itum kerem anwan si chodeng ponang lus tami alang itum maning bipon pe alang itum pini labang so review meeting ang seren PCC along China President Secretary Pencinglok Mondol Mohila Pencinglok alang itum celang rapet si pini labang so review lamai padu ponlo Bangso ve kirui thua mai long ka chethan pona tengki non MEC kilik hoda bangke kedang tang MLA kilik pen memu chot lasi non ke bang MP election hoda bangke Congress si highway pupusi chethan pon kedang tang MLA kilik hot pen abangke non MEC kilik hot si Congress asong atum vote ke long aphai ong muchet lasi ke bang MP kilik hoda bangke Congress asong atum highway ji busi EM barim Asok Teron pen ninje pon PCC power ka sa pinili na tunggu. Nona bang isi bang ke office rong dulu pulo. Ama amri rong amar ladak pen long wanang ko na kita mangga bono. Kasi nona teng pulo itu langdar ko itu dam kang MLA election pen. Itu प्रत्येक कुलिंग long itu lang no pulo ko de. Aham itu rem kan itu lang pulo ko kamar pulo de. Buda pa ke business increasing alaman. So teng pulo itu dam MLA parang kalau only one police itu aja. News report Bikram Teron, Karbiang Long Live. Golaghat District Sarupathar Police Station angkang kedamtang wo signify inkore hinia ningwe Sarupathar Raikom Saikhi atum aron repen kepon Barma Supari kepon bom atrak hum thom kenep dunlong. Lason si kedamtang wo signify inkore hinia ningwe New Lang Hoto Bostia long kito Bijay Singh Ita Bheta Longpen Humni HR65A 9188 Lapen PB10 GW 4973 LP Trakalong Aron Repen Kepon Barmi Supari Thoila Pharo Trokpen Pen NL07 CA 1757 Wagoner Gari Hum Nepdun Long Bangso sai lang no kachokle malong kachera abdun abang pu bokajana sor Bijoy Singh Jammu Kashmir State Asor Asok Kumar Punjab State Asor Sanjeev Singh Uttar Pradesh State Asor Sivam Rao Lapen Jungajana Asor Debeswar Saikia Aphan Setami Nep Ingnang Poncheklo
Raikom sai khia hin pen ke than pon ating ke tragar lo ke do Barmi supari do anta Barma pen wansi Newlang hoto bosti Bijoy Singh a ita bheta mate ita ka sema akor along si pangrum pon bangso puthak chungajan pen sarupathar ke dam bom ahut Raikom sai khia tum nepdun long cheklo Bangso puthak a hogalam kachini pe media phan Raikom sai khia tum tarju pater toka sai ding bom lang Bukajan pen anantirang karbing long lai International Anti-Drugs Day arni katalon ponjia phan non niniansi do chotlo bangsong bong pinikhat khati police station ke parlo Lahore jan T state a hin pen aking pen ke dam bom bang hinia tum along pen ke ongdung arakia hormu mate drugs ke nep dun long lasonsi pinia daba por malom isi karsik jit angkrak pen Dimapur pen arakia hormu ke pon to birta ke long ajok Raikom sai khia tum cherok tok pen kiri ka kudoga sai denglo bangso sai ke ding bom hud Nagaland pen Karbiang long a hoya long ke do Lahore jan T state along Dimapur hin pen king pen ke dam bom hon themimi bang hinia tum aphan khangdun si ritar lip dun lo bang hinia ri deng along plastic a jarong ke lang dun ahut hom toxicebra sirkep sabun a hom long dun lo ke ong dung a sabun a hom along ilin ke dokai a heroin long pon bang solong kachirap dun bang hinia tum aphan setami Raikom sai khia tum nep ingnang pon cheklo Kachingnang cek bang hinia tum lake Dimapur signal angamia rong amekar kalitang Bir Singh asopo Muniton Singh artaningkan thongkep ra sirkep lapen Muniton Singh asopo Rohit Singh artaningkan krisirkep pusi pangthek pon Bangso kiri ka kurwa sai ke deng hot ke ja pon lake Bokajan SDPO John Das APS ke ja pon along khatkhati OC Raju Dowara Dilai OC Lutfur Rehman Karagong EPIC Arun Karnat IC Lahorijan PP Deba Pratin Konwar Pendanglok C20 CRPF EPRG Kem Bokajan atumta Bangsolong Cherap Chitudun দুজন মানুহে এনেকৈ ড্ৰাগছ কিনি ব্যৱহাৰ কথা আছে ডিমাপুৰৰ পৰা তো আমি গোটেইকেইটা অ' চি এলাৰ্ট কৰিছিলোঁ অ' চি জিলা কটকটি লাহোৰজান এনেকৈ গোটেইখিনি এলাৰ্ট কৰাৰ পিছত প্ৰায় 12টামান বজাত তো লাহোৰজান বাগানৰ পৰা দুজন মানুহ খোজকাঢ়ি আছিলে লগত দুটা বেগ আছিলে বজাৰ কৰা বেগ তো আমি দুইটাকে চাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইটো বেগৰ ভিতৰত ওপৰত চব্জি আছিলে আৰু ভিতৰটো চাৰ্চ কৰোঁতে আমি 79টা চাবোন বক্স পাইছোঁ য'ত আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 1 কেজি হেৰইন মজুত আছিলে তো এই কাৰণে দুজন মানুহ আটক কৰা হৈছে এজনৰ নাম মনিটন সিং আৰু এজনৰ নাম ৰোহিত সিং তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ডিমাপুৰ যদিও পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হোজাই হয় আৰু দুইটা মানে বাপেক পুতেক হয় ভেলুটো কিমান হ'ব ভেলু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু এপ্ৰক্সিমেটলি 7 crore কোনে লৈ যাব লাগিছিলে আমাৰ ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰভিউশ্যন চলি আছে তো ইণ্টাৰভিউশ্যন গোটেইখিনি ওলাই পৰিব আৰু আগতো জড়িত আছিল নেকি ড্ৰাগছৰ লগত এজন শুনামতে শিলিগুৰিটো তেওঁ জেলত গৈছে তো আমি ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছটো উলিয়াব ট্ৰাই কৰি আছোঁ Bokajan pen anantirang Karbiang long lai Vorengang hoya phan panungkuk pen chera ahawaralong inoda bangphu ani siang bong ke ongdunga sai ki claim ke dampon kachepaduk Apor aphan kaching hon kawi pen hello kaching thoranat ke paprang dun thek the isiang thek binong Apor ke dam thek dun de labangso ke thek dun de pen kamatha krang hello isi khaya phan ke paprang dun thek the ang thek binong Lasong bong pen pininang litum aphan Karbiang long life pen nang kepaklang ponji lake apor aphan kaching hon nai ilitum akorte la alang li hello Alang li men Rup Singh Teron alang li boha lake Soching MAC constituency arlo chera center arong hello Apor aphan kaching hona joini alang li son thompli asai e phongvet ke claim ke dam ke pachun thek ponlong Karbiang long life athing no Teron asang ho pen kapachini don alam the lapuson hello dake umchera tini li dong sini dake ni kam claim bom dake pen ken li ke no ta tan ni ke charlian de li ke no ta ka li men ba ke ni ke Rup Singh Teron ni ke dake no ta char le din de dake ni ke dana te pima nai da welding mane do da hawa pa pini do so to ni ma do pen engine tiar ni ma li ke thek do dake
Tuan jadi gari Islam dake full villa thata ni klat pu Karbiang long life pen alang li kula dalong kahumri pon hut kithek pon long lake apor isi vetang bong ihin anada bangki sokti ki bom lapen ihin anada bangki welding kaselam ihin anada bangki pamchar kaselam alang li pir thelong kereng dunji aphan kache song anparta worengang hoya phan kachiki ke pin pen lapuson alang li ke claim ke dam kache paduk pen alang li hem tun aphan thedung kache bor I thekapot Karbiang long life hin penta kurwang thu pajirlo Kedam tang ningkan krep ho Kongres ke caria hut pen pini ani anta lapuson si alangli claim cepaduk pon theklong Gere chalong ke claim ke dam pon ke ongdonga saya alangli ko son ben si alangli ke pangcheng pon lo lapen alangli ko nada dim lo alangli ke charli Hai kam da ingin tia ta ni ke no ta charian de la ne no gres long dam lo po te gres long ke arnia thim sa lang bom ni ke lang ne po la sila thek ini li Tangte donatum pir thelong kereng dunji aphan alangli kulada long kache songason ko anasai lo labang solam the terona sang hopen nangke pachini don alam the lapuson hello son pot thawat the welding kam jala ha tayara salam soketok bapi ni la ya ada ku arniang thim son lo arniang thim ta par ke dak dang ta hidi dam po yo sai ti ki po yo son lo sai ti ki hidi maing long ma hidi ding long ado ar phega do yo oi klem pon hai ar phega phare thom pli do ar phega eh so ti ki bo hidi bang ke ki yani hidi da phare hidi thom bo hidi ta oh so klem om so si oni nang lian dak ada bakku la hai soket tok welding seling amut klem pon rapet la hai amut lo ke puta sok tok pon bom puta welding ko ri bom bu welding ko di bom puta tayar bom puta jo lan la hai kam tang ed phi bang ke rid dam thukit la hai ari dam phit par ke lage Tangte donatum ilitum kaddu kaweta apor phalangno I epin pen lapuson ke claim kache paduk pen le ke claim cheja holona an ke karbia khaita paprang dut unpo News report rongbong terang Karbiang long live Bangso mai kedam tang wo signify ing koira ki thomarni anerlo por phai krihini malompen chengponsi phuloni Hemrong rangalong APHL se asong kangdang amai kangni Bangso mai APHL se polonia ro dun mai phuken sing milik pensi mai chari ponlo lapen bangso kangdang amai long pache tondon si mass joining mate armu kache pa ogdul setami padopon Bangso mai long crack jam rachari asong atum ami thang asong aphan ning kache themati ning kaching samse doksi bangpho song wepen bangpho congress lapente bangpli BJP along penchi odun si Pini APHL se racharia song along chipa of Duntanglo. Maya long kachethan kachi mumpon na tengke non head jong Karbiang long Chanmas Council MEC kiligalong ilitum APHL se atum setami kerem kali ke hai atheke ilitum along ke kaddu kavya voto an setami ili methanga khai long ri kaching hon thip ara datum ansi wo jokon pen ke ongdung abot chepalong pon bon setami BJP atum ke kiche ke bia so joksi ke hai ponchot lasi non eprang ke wang jilang apora khuda bangki ilitum along ri along pen kiche ke bia so tum aphan voter list pen in khanlo leputang te ilitum asong APHLCC ke hai vektu Lapente non head jong MEC kilialong kuluni pen kachepate do na bang pudhoniram timung keningje ponthua tengke ilitum non remdet lale ining kachepa binangji lakali bon setami non ankeleji MP lapente MLA kilik setami nangkeleji dolang halabang so hoda bangki ili karbi arat kedo an setami ke ongdong awot jokpet APHLC racharia song aphanle khai longri kaching hona pharman pe hai pon vek nang puta lamthe jaipon ini ame bang kila hembo nilitum kidam tang labang so election lo depen pukot labang so chethan chimum madante nilitum labang so assessment apu thaksi labang so mei bang edolo lapen labang so ame long si nilitum along bang krehini ne so se labang so kapre ka party pen nang join dolo ko PPA asong tum nam join dun kan labang ke nonamat ke independent pen BJP Congress sa party pensi la APSLC along na join on lo
Pini labang song maya long Puluni APHLC candidate Dhuniram Timung, Langhin candidate Sarmung Longphar, APHLC Puluni aro Kongchun bang Borsing Timung, Puluni Women Wing Samai Phi, Homsira Intipi, Langhin Women Wing Samai Phi, Kache Hanse Phi Anparta ke Ongdung, Manping ke do ara datung Chetong Dumpen, Maing Samjin Pen, Pachun Pon. Gatot kabe non nili det kopan kalilo anutin akarbi atung an setami non apor bangge ke manghudu nang ya poro belu ate non kedam tang anta ili tungchuni lo non ta non BJP asong along setame non bangaso phan ko along tiket pon elo laso di pipan ta haida lo haida non non ratung phan em ason R2P lo bulote non ili tum dak Puluni constituency bongli atum dupik laso bongli atum phan yok si kota Langhin pen sarpang ring tikathar lapen Puluni pen dirchuna rongpi karbin long lai. Tang te pini prime time berta ke lapuan si kang tonik lo.